Dobar dan, evo želim da vas pozdravim. Prvo želim da se zahvalim rukovodstvu Narodne skupštine na ekspeditivno organizovanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i naravno kao i svim poslanicima koji su na svojevrstan način podržali ovaj set mjera, set zakona kada je u pitanju povećanje u 8 oblasti. Ono što je najbitnije, želim da kažem da smo ovdje prvenstveno najveća polemika se vodila oko povećanja plata u zdravstvu i apsolutno smo i prihvatili danas određene amandmane i u diskusiji u toku sjednice Narodne skupštine sam rekao da sam upoznat sa svim problemima koji postoje u zdravstvu, ali da nam je prvenstveno bitno da obezbijedimo onaj iznos sredstava koji je u ovom momentu takav da može ići redovno plaćanje iz budžeta, kao i činjenice koje smo iznosili, koje su sadržane u ovim amandmanima, gdje jednostavno moramo početi praviti jednu diferencijaciju u okviru primanja kada su u pitanju zdravstvene ustanove, kao i činjenice da će određeni troškovi, odnosno određena davanja u iznosu od 250 konvertibilnih maraka koja će ići zdravstvenim radnicima kao i onima koji pružaju svojevrsnu zdravstvenu uslugu, to su logopedi, psiholozi i tako dalje, biti isplaćivana od mjeseca aprila. Vlada će donijeti odgovarajuće mjere i odluke i ono što možemo reći u ovom momentu da je sve zajedno, ako pričamo oko ovog povećanja u zdravstvu koje je napravljena određena diferencijacija na 3, 5 i 7%, oko toga će vam ministar iznijeti detalje, neke koji su specifični kome, kako, 3, 5 i 7%, a i danas se govori u toku sjednice Narodne skupštine, kao i činjenice zdravstvenog dodatka, pričamo o iznosu od 66 miliona konvertibilnih maraka koji će od 1. aprila do kraja ove godine dodatno biti isplaćeni u zdravstveni sektor, što naravno ne znači da smo završili sa ovim. Naprotiv, pratit ćemo situaciju ishodno našim mogućnostima kao i situaciji. Ćemo nastaviti pod broj 1 i ovu diferencijaciju u okviru platnih grupa, platnih razreda, kao i činjenice ulaganja daljeg u zdravstvo. Ono što također želim da napomenem da smo ovdje imali jednu solidarnost ili da ne kažem drugačije razumijevanje kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je tu išlo povećanje samo za onaj dio radnika koji rade u upravi, na CIPS-u, odnosno na ličnim kartama, na izdavanju potvrda, oružanih listova i tako dalje. Oni su do sada imali najmanja primanja i kod njih je izvršeno jedino ovo uvećanje plata, imajući u vidu da su policijski službenici u toku prošle godine imali jedno značajno povećanje. Također ono što je bitno kada je u pitanju prosvjeti je ovo drugo povećanje plata u 2026. godini i ukupan iznos koji je prosvjeti dodatno u 2026. godini sa prvim povećanjem od 21,5 milion konvertibilnih maraka i to se odnosilo samo na visoku i višu stručnu spremu, a sada i ovo povećanje od 1.4. koje će ići linearno 5%, to je ukupno u ovoj godini 43 miliona konvertibilnih maraka dodatnih sredstava kada je u pitanju prosvjeta, ali isto tako ostaje nam obaveza za koju je zadužen ministar i sindikati prosvjete i kulture, odnosno jedan sindikat koji je ovo objedinio, da sljedeće povećanje bude ispravljanje nelogičnosti unutar platnih grupa. Jednostavno, ušli smo u tematiku kada je u pitanju ne samo obezbeđivanje sredstava i povećanje ličnih dohodaka i primanja u određenim oblastima i sektorima, nego želimo da što je moguće to bude i pravičnije i da određena davanja i povećanja budu ispraćene u skladu sa dogovorom i sa sindikatima i dogovorom sa ministarstvima. Uz napomenu da je Vlada Republike Srpske u prošli petak na svom zadnjem zasjedanju donijela obavezujući zaključak da sve jedan ministar ima obavezu najmanje jednom mjesečno da održi sastanak sa svojim resornim sindikatom i da o tome obavijesti Vladu. Smatram također da je bilo nužno da imamo više kontakta sa sindikatima i kada se vrši određeno uvećavanje određenih primanja i kada se vrši povećanje ličnih dohodaka, mislim da je najpravičnije i sigurno onog momenta kad to dogovorimo sa sindikatima i usaglasimo da je to ono što da maksimalnu efektivnost. Također dio se odnosio samo i na pravosuđe,
odnosno odnosio se na pravobranilaštvo, tužilaštvo, kazneno-popravne ustanove i tako dalje, imajući u vidu da su sudije svoje plate uspjele obezbijediti zakonom o sudu, tako da odmah na kraju godine se vrši obračun i uvećanje plata njima, a ovih 5% uvećanja plata se odnosi na 2823 zaposlena radnika u pravobranilaštvu, kazneno-popravnim ustanovama, sudskoj policiji, administrativnim službama, u sudovima i javnim tužilaštvima. Isto tako, kada je u pitanju visoko obrazovanje, kultura, za prosvetu sam već rekao, pravosuđe i zdravstvo, smatramo da je Republika Srpska ovim pokazala jednu izuzetnu odgovornost. Želim da vas napomenem, i evo vi ste novinari, bavite se i istraživačkim radom, 110 miliona konvertibilnih maraka dodatno od 1. aprila ide u sve ove segmente kada je u pitanju povećanje plata. Do petka ćemo završiti sve obaveze koje se odnose na javni poziv i saradnju sa benzinskim pumpama koje će potpisati i javiti se da potpišu ugovore sa Vladom Republike Srpske i da građani Republike Srpske mogu kupovati jeftini dizel za 10 pfeninga po litri. Ja se iskreno nadam da ćemo do kraja sljedećeg, evo da ne kažem u današnji dan, uspjeti tu mjeru koju smo donijeli realizovati na terenu i mislim da neko strpljenje od maksimalno 7 dana u ovom momentu je izuzetno razumljivo, imajući u vidu da prvobitna varijanta na koju smo računali, a to bi podrazumijevalo nošenje računa u poresku upravu, čekanje za izdavanje rješenja, rok od mjesec ili 6 mjeseci za povrat tih sredstava i tako dalje, da je ovo dosta ekspresnije i to sam i danas rekao na samoj sjednici Narodne skupštine, da kad god imamo raznih modaliteta, ideja, bez obzira s koje strane oni dolaze, mi te ideje prihvatimo ako su takve da mogu doprinijeti da mjera da što bolju efektivnost, a ovo je jedna od takvih mjera, zajedno sa onim mjerama koje se odnose na ograničenje marži kada je u pitanju dizel i benzin, zajedno i kontrolama benzinskih pumpi koja se i dalje vrši permanentno, kao i činjenice i kontrole marži koje smo donijeli, koje se odnose na najbitnije životne namirnice. Želim da vas obavijestim da smo i tu već 50 subjekata, koliko sam upoznat, sankcionisali, da je kontrolisano preko 150 subjekata. Držimo pod kontrolom svu ovu, da ne kažem drugačije, tematiku i priču i ono što je najbitnije, na sve jednoj pumpi u Republici Srpskoj imamo dovoljno količine goriva i možemo reći da će to biti i u narednom vremenskom periodu. Na drugoj strani, ono što je najbitnije, Vlada Republike Srpske se odrekla akciza u cijelom iznosu koje pripadaju budžetu Vlade Republike Srpske. Znači, ovim smo pokazali ne samo da smo bili u pravu kada smo pričali da ta priča, odlazak na savjet ministara, obećavanje nekih kula i gradova, koji nismo ni znali apsolutno da li će se ta odluka odnosila na smanjenje ili ukidanje akciza, mi smo kao odgovorno društvo, kao odgovorna zajednica napravili odluku i to je ovih 10 pfeninga koji će biti jeftinije gorivo po litru u Republici Srpskoj, a isto tako već na određenim benzinskim pumpama i u Sloveniji, čujem i u Republici Hrvatskoj, ima nestašice goriva. Sve pumpe u Republici Srpskoj se redovno snabdijevaju. Mi u ovom momentu pripremamo i određene odluke koje će se odnositi na strateške rezerve i ja se iskreno nadam da ćemo još, da ne kažem do kraja ove krize, i barem najavljuju da ne bi dugo trebala da traje ova kriza na Bliskom istoku, moći ovakvim mjerama i da obezbijedimo prvenstveno dovoljnu količinu energenata, na drugoj strani da kontrolišemo sve ono što je u našoj nadležnosti i u našoj moći, da ne bi došlo do nenormalnog divljanja cijena. I treća stvar, sa ovim povećanjem plata u Republici Srpskoj mi nećemo stati, pratit ćemo situaciju i sigurno već, evo, mogli ste i kroz određene najave i oblasti kada su u pitanju određena ministarstva, kada sam rekao šta su sljedeći koraci i mjere, kada bude došlo do tih povećanja, da ćemo tada sigurno imati veću efektivnost povećanja u smislu da ćemo dogovarati više detalja i sa predstavnicima sindikata, a i na drugoj strani i sve one informacije koje budemo imali sa terena. Evo, od mene toliko. Ukoliko imate pitanja vezani za ovu tematiku, izvolite.
Ajde ako ima prvo neko za temu, naravno. Dobro, nema za temu, izvolite. Mislim da treba. Da, ja mislim, evo, moje lično mišljenje, ja mislim da treba. Kao što sam danas rekao i onima koji, evo, nemojte me pogrešno shvatiti, znači jeste vi strani, ne možete iz svog dvorišta koje je prljavo, neuređeno, blatnjavo, sve ono što ste obećali niste uredili, vikati komšiji kako nije dobar domaćin. Evo, ja s ovog mjesta kažem i pozivam, zato sam danas rekao u Narodnoj skupštini, ne dozvoljavam da bilo ko koristi određene terminologiju, neko je danas rekao od narodnih poslanika, nebitno ko je, da ne ispane rasprava, vi kradete, ja ne kradem. I slobodno, kad je u pitanju i moj stav i kad je u pitanju sve ono što bi trebalo da dovede do, pa da ne kažem drugačije, većeg povjerenja između i vlasti i građana, sigurno da se uvijek može dovesti u sumnju, a onda vi novinari tu i nađete određenu simbiozu ili možda i postoji određena pogodnost ukoliko se nalazi neko u rodbinskim ili nekim drugim odnosima i mislim da bi bilo najkorektnije da takve stvari ne bude. Evo, to je lično moje mišljenje. Ono što bude bilo do mene će sigurno stati. Izvolite. Molim vas samo malo glasnije. Ovdje nešto šušti, šta je ovo? Dakle, imamo. Dobro, razumijem sam pitanje. Hvala vam. Znači, kada su u pitanju naši poljoprivredni proizvođači i na njih će se odnositi ovi 10% plus regresirani dizel. Ono što je najbitnije, evo jučer sam u razgovoru sa, ja još uvijek pomalo svojatam mojim poljoprivrednim proizvođačima ili što bi naš narod rekao našim čestitim seljacima, ja sam dijete sa sela, tako da to apsolutno smatram kao jedno čestito zvanje. Oni su, dali smo na vrijeme mogućnost prvog obračuna povlačenja regresiranog dizela i evo jučer sam bio u Pelagićevu i dole u Posavini kada je bila u pitanju proljetna setva i sve ono što je bilo vezano za to, te količine dizela su, da kažem, pretežno povučene, kako bi mi rekli, ili već preuzete. Mi ćemo sad ispred resornog ministarstva ubrzo objaviti i drugi spisak i na taj način, evo da ne kažem drugačije, sa ovih 10 feninga i sa brzom reakcijom povlačenja dizel goriva prije enormnog poskupljenja zajedno sa subvencijom koja postoji na dizel gorivo, mislim da to nije utjecalo rapidno na poskupljenje, enormno poskupljenje proljetne setve, što bi vjerovatno sad već imalo dalekosežnije posljedice. A upravo ovo kada pričate o popisu poljoprivrednih gazdinstava, Republika Srpska ima registar poljoprivrednih gazdinstava, oni koji su prijavljeni u APIF i oni koji su prijavljeni ministarstvu, odnosno vladi Republike Srpske za korištenje posticaja i sigurno da bi bio popis svih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj možda nužan da bi se mogle donositi kompletne mjere, ali mi i ovako imamo značajan broj, da ne kažem pretežan broj poljoprivrednih gazdinstava potpisanih i sa jednom aktivnošću koja je planirana ispred Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske, a odnosi se na realizaciju kredita podršci poljoprivrednoj proizvodnji i odgovor na klimatske promjene, je upravo i planirano i kroz projekat ETFARMA i kroz nadogradnju informacionog sistema, povlačenje svih podataka koji se odnose i na obradive površine, i na klasu, i na kulturu, i jednostavno mi sad u ovom momentu znamo kada se završi proljetna sjetva, kad dobijemo zahtjeve za posticaje, nama su dovoljna 2 ili 3 sunčana dana da preko ETFARMA i preko informacionog sistema izvršimo kontrolu. Nakon prve kontrole, kada smo to uveli, uštedili smo preko 800.000 konvertibilnih maraka zbog netačnosti podataka, površina i tako dalje. Tako da, apsolutno mislim da u ovom momentu to nije nužno, ali evo rećemo da je potrebno.